Okay, good morning. Today we are celebrating the Vésperas of the Fiesta of Tampocon. And of course, our patron saint is Saint Joseph of the Patron, the Patriarch. So welcome, and today, this event that we're going to do now is the religious procession and also the civic parade. So all of these in honor of our patron saint. Okay, so today is the 18th of March, and the Vísperas tomorrow will be the Fiesta. This is still a video production with regards to the Fiesta celebration of the feast of Saint Joseph the Patriarch. Hinahinay sa nag-focus. Ikaw? Ikaw ka-drive? Kunarap? Ikaw? Sige ito. Bilag ka orang. Raymond, pag unata sa kwan, makuyog muna ako, magsunod din sila. Yung magsunod na sila. Sunod na muna mo. Pre, ketawa pre. Dapat.
Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, at sa Espiritu Santo, magampo kita. Among kamahal langit nun, adiya kami karon, mga paigsura na ako na taga Tampocon, uban sa mga estudyante, uban sa mga kabataan, ganihalan usap muhalan, usap karon sa ilahan mga talento sa pagsayaw o kapasilungog ang Sino San Jose. Tinubanan sa mga chapel officials, pinaguluhan ni Sister Feta Butabo, mga kaubanan, bigyan sa mga barangay officials, pinaguluhan ni Honorable Barangay Captain Giga Dubyo, mga konsehali sa barangay, bigyan magkadakuan sa eskwelahan na pinaguluhan ni Brother Rinaldo Pastor o kumat pa mga kadakuan sa eskwelahan. Aniya kami karon Lord, ang pagpasinungog ka mong sa among mahal na patron, Senior San Jose. Pangayo kami kanimo Ginoo na magpalampuson ang amuang himuon karong adlaw, pinabanan usab sa imong panalangin, mamahimo kining sanglitan o example sa panakiusa na gusto nimo among batunan sa among kinabuhi aron sa kalambuan sa among lungsod ug sa among barangay. Kining tanan among gipangayo ipasalamatan uban sa mga pangamao pagampo sa among mahal na patron, Senior San Jose ang Patriarka. Viva Senior San Jose! Viva! Viva Senior San Jose! Viva! Viva Senior San Jose! Viva! Pwede na kamong mo panapli na. So, contingent number 2 at tulad ang magpunto sa iyo. Okay.
Okay, ladies and gentlemen, let's welcome contingent number 1. Señor San Jose. Viva, viva, viva. Sana
back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka. Okay, thank you very much mga kabataan. Dito sa Zone 3, tinutulungan ni Sister Pidin. Ah? Sa mga natutuwa itong kiyo-kiyo, tanawa, pabugan ng kakiyo.